Anyang laki din! Nakapasa ka? Kita ang tinagan ko dito paggiwarnak nga igam ko. Kita akman. Oh, aday tao. Ana Fe. Ay, board passeran to'y anak ko! Anya ti pukpuk kauyo di taoy. Board passeran ni ading mo. O, kita ang tinagan na dito'y paggiwarnak. O, aday tao. Uy, sa wakas, nakapasa ka na din ko. Kalpasan ti namin ano apa nag-take mo iti exam. Nakapasa ka matlangan. Anya mo dan. Masapul pa nga ipukkaw mo. Anamin ano ang anagtes ngam sa anak kapaspasa. Ket, pudnumet, namin sangapulo kan sa nag-test. Kaulitan na pailaang. Ika iparamidan ni ading mo iti tarpulin na. Naskan ama-amuan dagiti amin at tao dito'y lugar tayo, aboard passer ni ading mo. Jay dakkel ah. Jay picture ko Di mo liplipatan. Ipatingam. O nya, nakapasa ka mo't lang iti board exam. Awan result na. Nagbayagin ang mamon di resulta na. Awan pa'y nga ron. Damdamagag ta nakapasa ni Ana Fe iti board exam. Naggiddan kayo mo iti amok. Nakapasa. Madaman nga gibit-bitin ni Manong na iti tarpulin di tarwar. Pununan sa amot amin na tarpulin iti aglawlaw, akas lag kampanya. Ay, imbag ata nakapasa. Kahit si Kangay, Iko manong. Sa anak nakapasa. anya, ay sayang ti ginastos ta. Sapay inut-utang ko dayjay. Di ka lalinalaing mitten karay. Ay, unay mo tindag ito'y nagado at tarpulin. Dito'y pa'y mo't pagnaan nga imbitin da. Nakabababa. Maisabit dito iti sabong-sabungan apayong ko. Ado pa'y ti tarpaulin ijeteng nga ti kalsada nakabitin. Amok, nakitak. O, met, ti parang kablaw da kini Ana Fe. Nakapasalang iti board exam, pinunudan iti tarpulin ti aglawlaw. Ada pa'y nakabitin ije poste Why? Sa nabale, o reno saan ka nakapasa? Adan tulat tamet bright future mo. Saan lang nga dagiti board passer ti agbalbaligi. Sa dino, tinapanan ni Karen? Rimorda mo iti jagayem na bakla. Mapandan sa kano agberok iti trabaho. Ada ayamot mabiro ka na at trabaho, kat saan mat aboard passer. Isu nga ruday tatikunak. Ipilit na mga agberok. Kasapulan na magkidiya nga agberok iti trabaho na. Ta nakagraduar mo tayo. Yakon ikan iti kwarta na. Makamon iti biyag na. Ay, kaasimat no kasta. Damang amin pamilyak. Naramid ka niti pasit ko kani Karen. Napaadal ka niti kabsat ko. Apay ada kayo ti agwalwalis nanang. Ibaon nyo mataan ni Ana Fe. Bayam tagin ina na ni ading mo. Apay nga ina na. Nakabanugan na. Board passer. Iso asaan mon nga ibaon-baon. Aniya? Gaputa board passer? Saanin nga agtrabaho? Nga ure agisagana lang kumaiti meriendaan mingag simsiminto dito'y balay? Bayamon. Siya kunti mangisagana iti meriendaan yaw. Saan mon asing ang tikabsat mo? Aboard passer. Ana Fe! Uy! Ana Fe! Yes? Yes ka pa'y dita. Ingkakit di tulungan ni mami nga aginaw. What? Kunak, ingka tulungan ni mami nga aginaw. Itay pa'y nga iso ti agtrab-trabaho dito'y balay. Di ka matagtugtugaw lang dita, Excuse me? I'm a board passer. Leave me alone. No,
board passer ka laeng, simadot kan? Nagrigat mo't gaya talaga ti agbirok iti trabaho, anya. Narigat na talaga, nga maganos ka. Adan tula ta mabirukam. No awan mabirukan ta. Mabalin mat nga ag-search si online. Mabalin met. Agaplayak nga agaplay. Wen, Karen, agaplay ka nga agaplay. Adan tula ta pakaisabitan ti application mo. Imbag pa'y ni Anaf tadan samot ng pagtrabahuan na. Maala siguro day jay, ta board passer. Nagswertikit din ay dayjay akaarubak. Hoy, Karen, dahil iti laglagi pam. San ka ngagpili-pili iti trabaho? No adda may offer ken ka. Karen, papanamanan. Inaldaw ka mat alumablabas diti paraangan me. Agbirbiro kak ngamin iti trabaho, auntie. Ni Anaf adda ka din trabaho na? Ay, awan pay. Nalaka lang makabirok iti trabaho day jay ta board passer mat. Sa bagay mat kit di Kat, adda na biro kam? Adda auntie, PA laang, personal assistant. Wan auntie, may mayaten day jay angam ti awan. Ay, sayang laang ti inadal mo, no kasta laang ti trabaho. Ano samkit di day tatrabaho? Anyan tungay ti sarkan ni Ana a trabaho, auntie. Ay kat, saan mo't basta-basta Board passer ti anak ko. Agpili mo't iti kayat na trabaho. Anaf agreeing ka, altawan. Agreeing kan. Nagsapa pa'y laang, mami. Mangririing kay manan. Anya anasapa, kadno alas Jason. Nasapa pa'y. Daytan tumot ngamin agsilsilpon ti aramidem iti rabi imbis maturog ka. Kayat ko pa iti maturog. Bumangon kan, panaglilinisad. Ay, di nakman paglinisan, mami. Apay, kunak aya si ka ti aglines. Siyak, ti aglines. Iso nga rod maturog akpay. Win gayam, limabas ni Karen dito yung balay. Ada gayam trabaho nan. Anya ka no ti trabaho na? PA ka no? Personal assistant? Ay, nag-eskwela pa ilang nga rod. No kastamot lang gayam di trabaho na. Katbayam Ammo, mami. Para kartibla ang iti papel. Kan para timpla iti kape iti trabaho ti personal assistant. Amok Kasimot ni Karen. Kasta lang ti pagtinagan na. Di nan tumad ngamin nilalaing ti exam. Oh, nagsweldo kan? Wan manong, umuna swildok day tayo. Agsursuro ka nga gurnong, ading ko. Bastit pa lang ti swildok manong. Ay kat manayunan to day ta. Damit ti makunkun na promotion. Iso asay saya ti agtrabaho. Napintas day ti kumpanya na sir ko. Ada future ko ditoy. Mapan ka din iti trabaho, manong? Wen, tado manan ti linisak. Naipromote ak ngamin. Ha? Naipromote ka? Saan ka di a utility ak? Anya ka itan? Utility tech itan ti awag iti trabaho. Iso lang nga iso. Para babaunak mo't itan Mayat ano na i-promote ka? Nanayunan ti sweldom. Adamot basit anay na yon. No kasta, ikanak man nga ron iti kwartang. Igatang ko lang iti make-up ko. Anya? Pati igatang mo iti makeup? Dawatam kanya? Itala nga dumawatak anya. Sika, a board passer? Dumawat iti utility laeng amanong mo? Awan pa'y nga ron trabaho. Agbiro ka ngamin iti trabaho ma.
Kita man ni Karen, adan trabaho na. Personal assistant lang mo ti trabaho na. Manulaang ngay mo ti sweldo na. Mami, kayat ko day jay abag. Kat gatangam ano ada kwartam. Anyamot tan. Isu nga tugot kayo dito yung mall. Tada kayo ti gumatang iti kayat ko. Ada kwartak dito, yung igatang ko iti maintenance ko. Anyamot tan. Sapay nanginan samot day ta itudtudum abag. 5,000 laang mat. Ay sos, nagnginan. Sagsasanga gasot laang ti kabailak agatagan abag. Mami, board passer da ito'y anak yo. Saan nyo ka di akayat nga igatangan itinangin na abag? Ay agtrabaho ka man nga men. Apay, nauma kayon amang pakpakan kanya. Ay saan ngam nagadumot nga min ti kayat mo agatangan. Kas ita, baga nakangingin at ipagpagatang mo. Di nakpay kayat nga igatangan nun. Ay na, agsapol ka nga minan iti trabaho tanay. May sa tawon nga istambay kan. Saan nyo agatangan dayjay abag para kanya? Si Kanton ti gumatang no addan to trabaho. At interview kita. Kat masiguradok ang maawatak adagos iti trabaho. Nasayat mo ta makapagtrabaho kan. Itulod ka? Ay saan? Jak kayat ti aglogan iti karag-karag at tricycle mo. Napili ka matan? Gapulang ta board passer ka? Ay nading ko, nagbalbaliw kan. Ket no day ta tricycle ko timang sunsundukan kay di iskwilaan nyo. Ita ta board passer ka? Di mon kaya ti aglugan? Agay habak laangan iti taxi. Nagngina ti pamasahe. Imbag ko man o adda kwartam. Amok tumat lang ay dinawdawat mo lang kini mami ti kwartam. Saanen anas ken nga kararagak. Tamok nga oray sa anak nga kararag. Maala adagos ni Ana Fe iti trabaho. Ay na, di kag sigurado mami. Mom jay anak mo, manipod nagbalin aboard passer, nakapilpilin. Rumbang lang nga agpili board passer nga road. Ne, ada nagsar ng taxi. Ni Ana famous dayta. Sigurado, naragsa ka sumungad dayta. Oh, nasayata si Mang Patkan. Inururay da ka kini mami. Kaano ka ngay nga agrugi nga agtrabaho? Ay kat itreat na kami mo't akan ni manong mo. Uray, burger lang kan french fries. Jak kayat dayjay at trabaho. Anya? Apay adibo kaya at Nababamot ti sweldo. Pangrugyam ko uray nababalaang. Agsapulak iti sa bali. Saan arumbang asweldo ti board passer ti kasday kababa asweldo? Pakawan. Kunak tumat kan ka mami. Napili day ta paboritong nga anak mo, aboard passer. Ay na, may atin ti trabaho mita, Karen. una, naipromote akon. Ay, congratulations. Ay sus, napugsa ti taligi tarpaulin ni Ana Fe. Aglisi ka, ang mga numay tayabkan ka. Ay, sabi jak makataray. Taday ito heels ko. 4 inches. Apay nga minadida pala inikat day ta atarpulin. Kat nabayag metan. Amunti ka adwan aboard passer ni Ana Fe. Ay, jakman amo. No ape asaan da kayat nga ikatan. Anya ngay mami, nalpasyo ka din ngayong kararagan ni Ana Fe. Wan, ing kararag ko asapay ko mata maalamot taniti trabaho. Sapay kuma. At dagaya man napintas sa trabaho ni Karen. Katuan, nakagatang pa yan iti kutsena. Ay imbag man.
Adda akon. Oh, Ay, imbag anak ka, no naala ka iti trabaho. anya ngay? Naala ka? Jak kayat ti offer da. Anya, kasano adi mo kayat? Manager ti kayat ko a posisyon. Jak kayat ti nababa a posisyon. Ay, sos. Ay na, anak ko. Kaano kanto ang maadaan iti trabaho? Lukas taan na pili ka maut. Ay, kunakon ket. Agis tambay kalat tangaruden maturog kang agmalmalam dito'y balay. Imbag pa'y ni Karen asaan aboard passer taad da trabaho nan. Ay, anya lakit din ayati kastoy abiyag. Jak ngarod kayat ti nababa a posisyon, ipilit yukit din. Di da kayon ti siyak. Anya lakit din talaga. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga inkam pinaulwat. Naimaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Imawag ni Belen nga anak ta, lakay. Kasta ka de? Anyang itimbaga na. Mapanta kano iti ayanda inton umay alawas. Adda kano napatag apag nada nga gasawa. Ket awan agawer iti anak da. Kaya mapantaan mo iso timbaga na. Narigat mat, no saan ta ida apat gan. Awangan no, dama ko na di anak ta. Nang runa di manugang ta. Ay, day tangaro ti pampanunutak, lakay. Iso anasken ang mapanta. Kakasanungay, awan mo't kwarta ta pagpasahay ta amapan. Di ka madanagan, lakay. Kuna ni Belen, agipaw iti kwarta apag plete ta. Kaslaawan mo dagiti agasawa bakit kinlakay akaro ba? Bakit? Awanda, napandakan no ijay ayan ni Belen nga anak na. Kasta kaday. Ay, sayang ah. Apay anak ko nam asayang. Kasangay ngamin na Uncle Nola inton sa badaw. Sayang, gaputa di da maramanan dagiti sagana da amakan. Kasta ka din lakay. Husto laang man taawan dagijay nga agasawa. Amumeten ti ugali da no kakasta nga adda pasken. Ha? Ay, pudo da ita ko na, bakit? Kurang laangan kat iyawid na amin ti mabati amakan. Di dala agbain. Iso ahusto laang tawan da. Walangin nga aldaw, kit kasangay kon bakay. Isu anas kay na mapan mo awisen amin akaruba. Iti kasta, dito'y tayo amay na mangal daw inton sabadaw. Wan lakay. Dayta talaga ti aramida. Di mo liplipatan nga awisen danar daw nga agasawa. Tamno da kadwa da nikaw nga agparte iti baboy. Wan lakay. Mapanak inton madamdama. Oh, Nelia, nikaw, mangan kayo lata. Ado ti makan, di kayag babaeng. Sayang mutlaeng do saan amay baws. Una na, agyaman na. Nay, apay ngay. Kaslawan mo danardo nga agasawa, bakay? Kunakman no inawis mo ida? Napanak ijay balay da. Ngam nakakanda do matiruangan da. Kuana na, tata.
Awan da Uncle Nardo ken Auntie Narda. Napanda ngamin ijay ili. Ijay ayan ti anak da. Kasta ka day. Mas daawak. Naputa itaman pa nga wanda. Ket tunggal adda paskay. Ket isuda nga agasawa ti umuna asumangpay. Naira na magayam nga da na pananda. Iyon nagkundag ito imbilag nila kay ko akarni. Ibilag minto manen inton bigat. Itikas na, saan ang madadaal? Nagaduntumag namin ti impadawat ni Tata Nuli. Nay, karnimot day ta imbilag mo, Nelia. Sa dino nga tinangalam iti dayta. Nagadumatan. Ne, da kayo gayam nana. Nakasangpot kayo gayaman. Napan kami ngamin ijay ayanda Tata Nuli idi namin san nga aldaw. Kasangay na ngamin. Iso anagado ti sagana da. Saan ana ibus? Iso nga impadawat dan Kasta ka de? Ay, una yan. Apay ngay adida kam inawis ni Mari Nansay. Napan ijay balayo nana. Awisin na kayo kumangam awan kayo. Naira na ngamin anapan kayo ijay ili. Talaga kit di nga imot da. No talaga kumaakayat na kami nga awisan. May salawas, sakbaji kasangay ni Parinole, o timpakaamuda kuman kada kami. Iti kasta, itantan me, iti ipapan me, jay ile. Anya? Ngam, sa bagay mutkit di Nairwamak matan iti ugali dagi jay nga agasawa. Napaklanda nga imot. Kasta ka di ba kay? Apay kasta unay ti ungat mo ngay? Agasam, nagado di imbilag da nilya akarnay, nga impadawat kano da marinansay nga agasawa. No inawis data kuma. Di ada kumamot kas di kaado nga ibilbilag ta ita. Baya mo? No adan tumot paskan dito balay. Saan tamot ida nga awisan? Inimutan data? Di imutan tamot ida. Ay nakasta unay ti unget danana narda nga agasawa. Asino man ti kabuisit dan? Ti kunada, saan kano ngamin nga inawis ni nananan si Ida, idi kasangay ti asawa na. Anya? Imbagak lang aruden anapan ni nananan si Ijay Balayda. Ngam naira na nga awanda. Agong ungit latta. Kunana pa nga imot da kano nga agasawa, iso adida inawis Ida. Anya? Ay, unay matin dagi nga agasawa. Kas da talaga, no paskan ti pagsasaritaan. No mabalain, tunggal at da paskan, kat di da lumangan. Sapay nagalas ti ugali da. No awan mayawid da amakan, kat ibagada abitin ti sagana. Hay, una yan. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Marinarda. Maray, mangmangagnak ka day. Ay, awan kumarik akasken ka nga imot. Anya, imot ko nam kanyak. Apay, adda ka di inyimot ko kan ka. Di ka man agin di mo si Kananse? Anya, ay di ka maawatan, Maray. Anya ka di ti makagapaw no apay akasta ka maten kanyak. Gapo, tadi da kam inawis idi kasangay nila kay mo. Inton adapas ka ni Jebalay May. Sanda kayon tumat nga awisan. Anya, Kasta ka di ba kahit? Ay no, nagsaya atin nga no kasta.
Agparti ka no iti dua akaldeng kan may sababoy. Iso anas kan nga awisan ta amin ako kumari kan kukumpari ta. Ay, una bakit? Awisak amin. Ngamdanan si nga gasawa. Ay, ultimo da. Jak kayat nga awisan ida. Oray pa'y ngumisid di abot ti agong da iti kakaangot da iti mapulpulpugan akaldeng. Anya kuma. Ay, una bakit? Uray saan tayo nga awisin dagiti nga agasawa. Di damot ang mga agawis, no isuda ti agpaskay. Ay, bukudan tayo ti makan. Ado tinabati ang makanana. Sayang met no saan ang maibos. Ay, ure ado tinabati. Awan tagyawawid. Nangan kayo nga rudan. Alangan nga agyawid kayo pailaan. Anya? Kabaulan mi nga ibusan day nga agasawa. Iso apa nga siyo. Tadi kay agibalbalkot. Anya? Nagpaskin magayam na nardaw idi kalman. Bakit? Wen, lakay. Ngem di data inaways. Gaputadyak kanu ida inaways. Idi kasangay mo. Anya, kasano nga awisam? Kit nairanamot nga da na pananda nga agasawa idi aldaw ti kasangay kaw. Day tangarod ti ibagbagak, lakay. Ngem ti kuna ni Marinarda. Impakaamuta kumakano kadakwada nga umuna. Iti kasta. Intantanda ti ipapanda ijay ilay. Anyan? Apay, isuda ay ang agasawa ti importante asa nga ilay, no bilang lang. Ayun na yan. Isugayam ti makagapaw, no apay asaan da nga may nagawis dito'y balay. Nakay, anya ngay ti si daon ta inton madamdama. Ada pa yung mudjitid data akaldireta ital daw. Ipapudot mo na, taisun ti pangrabyan. Kas kalasaan ama umuma. Iso lang nga iso ti si data. Papudot la papudot. Di matla ba ibusan. Isu nga ron apaspasan ta asidaan. Iti kasta maibusan. Narigat no bumayag. O sige, day tangaro ti papudot ko lakay. Sayang mat ano ipadawat talaan ka nagiti imot akakaruba. Ay wala. Dagitakid din imot akaaroba ti padpadigwam no padawatam. Sana. Ay, alanay ko. Nene, apay ngay lakay. Agsikal matan ti tiyan ko. Anay ko, nagsakit na talaga. Anay ko. Apay nga ba kay? Ay, Aman kit dimot no danakan mo anay kontra. awan mat. Tilang mat pansit ngayon papudot ko itay bigat tikinan ko. Kasta ka day? Kit apay nga ingatan. Diyak mo lakay. Talaga nasakit ti tiyan ko. Anay ko! Anay ko nagsakit. Diyak mo ti aramidak. Anay ko. Malala. Mabit lang. Tagayabak iti kaaroba. Ay, anyangay na itoy. Apay kay nga agkarasubliak dito'y CR. Ay, manungal daw na kastoy. Agkakapsutak. Bakit? Parta ka mo ta. Apay nga pura anak ngay.
Partakam ko na, tanay, kwa, rumaran. Anya ti rumwaran! Ay na, nadadahil nga ron ti tiyan ko. Puro danuman ti rumwar. Iso adara sa matan O sige, mabit lang lakay. Wan, malpasa kon. Awanan. Ay, ay sos rimaran. Nagbayag kan tumit a rumwar. Di ka makaawat. Mabit lang kunakmat. Ay, mabit lang. Lakay, amo ko no apay, ngagpadata, anadadaol ti tiyan na. Ay, bakit? Gapo iti kanayo na panangipapapudot ta iti sidaan, paulit-ulit. Manong aminin nga aldaw tinapalabas, nga misupay lang nga iso ti sidaan ta. Ay, wan nga ron. Uray mo't ngamin dagiti dandanin mabanglas. Kat impapapudot talata. Impadawat tala kuman kadagiti karuba. Wan nga rudlakay. Ita, naamiris kon, adakas gayam ti agbalin ana imot. Uwan bakit? Awan na saya at nga itten. Tinaimot at tao. Anya laki, day. Di mo imutan ti pada mataaw. Tapno na saya to, ti magunod mo. Mala, papagayam. Ditan, tinaggibusan ti may sapay ang pagkasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Na imaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Boboy Tarakay. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itiin kay Panang Tarabay. Anya laki din. Siyak ti kayak na, saan kat asika? Siyak ti kayat na. Saan na si ka? Agraraman ka. Sika ti agraraman, ampang ka a babaay. Mas ampang ka, babae. Hay! Labusan kan tupay! Padasama, tapno makitam ti di mo pa'y nakit-kita. Kastagayam, Di nakdabon, awanan ka itibain. Ibabak man lang ang tipaldam. Di naklabusan. Ay, Awan mo't gayam underwear mo. ayun, wisit ka. At tulat na oras mo kanya. Jajay! Mangibabain kayo kini Nana Judian, nanang. Naggabu kayo kid din iti paraangan, kat linabusan nyo pa'y. Gunggunana. Tiam mo na nga ta, kat atrasak ti awanan bain a Judian. Anyat nagapaan nyo ngamin na ya. Isu kano ti kayat ni Piolo. Idento tagdadata asyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Anya, ni Tata Piolo nga hawayano tinagapaan nyo? Wan, romne kanakaw. Siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Itugot nakto, ijay Hawaii. Anya lakit din ni nanang aya. Lalaki mo't gayam tinagapaan nyo kini Nana Judian. Bakbakitan kayon, ngam paginagawan nyo pa'y laang ni Tata Piolo a hawayano. Ay ayatek nga ron ni Piolo, anak ko. Nagbayag a panawan nga inuray ko, ti mabalaw. Anya? Inuray yo a mabalo ni Tata Piolo? Ay wan, romnek, kaipaspas ngay kapaylaang. Crush kon ni Piolo. Imbabain naktawanan bain a janais. Balsak tiampang a babaay. Husto day tananang, kanayon kayong agapakan ni Nana Janice. Si Rael, dakwartam dita anak ka. Ada ananang, pangaramatan nyo iti kwarta. Inak gumatang iti armalay kaw.
tapaltogak ti awanan bain a Janice. Anya? Ay, sus! Dakas day tapang panunutin nyo, nanang. Paltogak jay ngiw-ngiw na tapno agsardengan asumanaw. Imbaga nakitay nga iso ti kayat ni Piolaw. Anya? Apay, iraman ni Tata Piolo iti apayo kanina na Janice, nanang. Kras ko ni Piolo nga Hawaiianaw, Cheryl anakaw. Anya? Kaano pa'y akrasyon ni Tata Piolo, nanang? Hindi pa'y kindergarten kami, anakaw. Anya? Kumusta kan, Janice? Oh my God! Okay akla ang Piolo. Oh, nagpintas ka, Janice? Karuprupam je artista ngagnaga ni ti Janice di Belen. Talaga, Piolo? Well, Janice, nagpintas ka talaga. Kayat ka. Kayat kamat. Karuprupa mo ti artista nga agnagan iti Piolo Pascual. Talaga, Janice? Uwan, Piolo. Ay na, nagdadakkel ti muscle mo. Hat na hat ka pailaang. Saan lang nga dadakkel ti muscle ko, Janice? Oh, kita ti abs ko. Wow! Pandesal! Ay, pimandesal nga abs. Mabalin mo mat niya prusan, Janice? Talaga? When, Janice? Aprusan no kayat mo? Sige man nga rod, Piolo. Apro sa kunti abs mo. Wow! Ay, masikugaksan. Aniya? Inaprusam lang ti abs ko? Nasikugan kan? Sikuganak man, Piolo. Aniya? Piolaw. May ka. Dito'y balay. When, Judy Ann? Kaya't ka nga may na makita. Umaynak ka din asawaan, Piolaw. Ha? Saan pa mo Judy Ann? Kaya't gulauna iti makisarsarita ken ka. Ha? Talaga? Kaya't makasarita, Piolaw? When, Judy Ann? Nagpintas ka talaga. Karup-rupam di artista ngagnaga ni ti Judy Ann Santos. Talaga, Piolaw? Ay naagyaman ak. Ay agbagay tangarod. Nataer ka. Kan napintasak mag. Ay, sigurado nagpipintas to dagiti agbalin nga anak ta. Aniya? Oh, sikat talaga, Jody Ann. Mangrabraba ka? Ay nasaanak amang rabrabak. Mabalin ka nga ipaayan iti ado nga anak. Mabalin pa'y ayan, Judy Ann. Mabalin tay? Amakanak ka pa'y iti ado Ha? Kuha. Ay na. Sa anak gaya mon ama ka anak iti ado. Gaputan na magaanon. Aniya? Naghat talaga ni Piolo. Naggapoy di balay mi, kat imbaga na nagpintasak. Agraraman. Kung kunanalaang dayday kun ka,
Rabak nalaon kun ka. Anya araba ka sasawom dita, Judian. Imbaga na pa'y kanya kakarupropak di artista nga agnagan iti Janice de Belen. Joke nalaon kun ka dayta, Janice. Siya tinangibagaan na akarup-rupak ni Judian Santos nga artista. Talaga adi mo kaya ti agpaabakan niya. Oy, di na kaayayatan ni Piolo. Siyak ti ayayatan na. Siya tay ayatun na. Saan kat asika? Pagan ano nakakumangay? Kat nagtaer alalaki ni Piolaw. Saan kayong agbagay? Da kami tagbagay. Anya ti kayat mo ang mapasama kita, ha? 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 Si Kaman, ti ko nam nga takot kabutang ka. Over my dead body. Isang bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw, Janice. Magsimba kang may bulak sa ilong, Judian. Aha! Dudurugin kitang buhay! Ay, anday ko! Dinaanog nakgayam, ha? Daytoy fight! Ay, anday ko manan! Anday ko! Nakabalasak mo't langan kan ka, Janice! Anyat kat katawaam, nanang. Itay ka pa'y agkat katawaam. Yahay! Nakabalasak mo't langan iti panang labos kanyak ni Janice. Cheryl, anak kau. Ha? Anyat inaramid yung kanina na, Janice. Ini-street ko aja rupa na. Oray lang na bangking jay bibig na. Anya? Nagapa kayo manan kanina na, Janice, nanang? Wala na ko. Iso ngamin tinangirugi iti apa. Iso kanukid din ti kayat ni Piolo nga sawaan. Ha? Neman ng tata Piolo, tinagapaan nyo? Isula ka na yun, ti pagapapaan nyo? Naghap ngamin ni Piolo, anak ko. Nagpigsa ti karisma na. Isom na pailang, kasla masiksikogan kan. Anya? Anya pa'y lati araramida ang Piolo. Asawaan na kon. Magagara na ka makiasawa kan ka. Oh! Oo, apay nga umiisam ka. Di na kadikayat nga asawa. Napintasak mat. Nagbanglo akpay. Aha! Wow! Nagpintasan data shoulder bag mo? Sabong-sabungan, Janice? Nagpintas ko nam ti shoulder bag ko asabong-sabungan. Well, Janice, kaya't ko data shoulder bag mo sabong-sabungan? Anya, pangbabae da ito a shoulder bag. Basta, kursonatak. Kaya't ko ngamin di sabong-sabungan na bag. Kasta ka di, Piolo. Well, Janice, uray data miniskirt mo. Kaya't ko ti color na. Color pink. Anya? Korsonadam ti color pink? Piolo? Well, Janice, nagragsak tirignak no makakita kiti color pink. Anya? Siya kung ti mga sawakin ka, Piolo. Adamot ornong ka. Talaga kayat kan apakiasawaan. Oh, jak pa'y nakasagana mga asawa, Julian. Sa may isa, jak kaya babae ti gastos iti pagkasaran. Ado ti kwarta, tamay saag nga Hawaianaw.
Imbagak latikas jay tapno maalukoy kan ang mga sawa kanyak, Piolo. Aha! Wow! Nagpintasan? Te, anya? Dahita sandal mo, Judy Ann. At sabong-sabong na. Ha? Ay uwan. Napintas. Kanangin na klase ti sandal day tay Piolo. Apay anak ko nam akursunadam ti sabong-sabungan a sandal. Awan, maay-ayo aglaeng nga magagit kita iti sabong-sabungan na banag. Anya? Allah! Kita agmanday ta cutics mo? Ay na! Bagbagay mo launay data cutics mo nalabaga, Judy Ann. Ay, agyaman nak Piolo. Sana naka-cutics iti nalabaga. Anya? Asino jay kakuyog ni Tata Piolo ang nagawid, nanang? Jakmat mailasin no asino day jay alalaki. Adda aya kakuyog ni Piolo ang nagawid, Romnek. Adda, nabiskat ti pamagi jay lalaki. Kanla nga na ti baknang. Nalabit akaanakan na dyan nakitam akakuyog na. Sa apay la kumangarod, takaanakan na ngagpaiso jay kakuyog na ang nagawid. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Romnek? Naka-holding hands da mata magmagnananang. Anya? Oh, kunagnudi ka nagparang kanyag, macho. Mabalin ka di matasan. Kat mailiwakon kan ka, Paula. Ay, no. Kayat ko, di pa nang ibalikas mo, itinagan ko, Paula. Namiss na ka di matlang, Paula? Siyempre mo't amat chow. Madandanagan ang pagit din. Amkeg no saan kanyag parang kanyag. Sakbangag subli akijay Hawaii. Awanan tirong ba nga pagdanagam? Imaya kung dito'y balay mo. Nadlaw mo ka di mo tinadlaw ko, Cheryl? Nadlaw ko, Romnek. Jakon baliksan. Basta, amukon. Ay naoray siya, Romnek. Jaklaim pagarob akas di gayam ni Tata Piolo. Jay lakay kan hat lolo apagin innagawan dananang mo kan nanang ko. At damot gayam ilimlimod na. Wan nga rod, nakitak ida-itay anag na. Kit nagmaya ti panagkinni-kinni ni Tata Piolo. Ay. Api nga agkatawa ka? Basta, makakatawa ka. Agkatawa ka mo't ano kayat mo? Ha? O sige, agkatawa ak matan Romnek. Kayak ko apun kayo no agpaiso ti atap ko. Manipod simangput jay sa nga ili ni Piolo alalakay. Manmanumot ten arumwar. Agpaliiwak laeng dito'y aglawlaw ti balay na. Nakasiramo nga min dagiti tawad tapno makita kumaida no anya ter aramidem da. Hoy, Judy Ann! Anya ti aramidem ditoy? Shhh! Di mo pigsaan ti agsaw. Agpalpaliiwak, Janice. Di mo kunaan nga agpada ta iti gagara dito'y balay ni Piolo. Wen, Janice. Di mo pigsaan ti agsaw. Ta mga numabulilyaso ti plano.
Kaslaawan mo tao di tao nagtibalay na. Adda, nakitak itay asimragda iti lalaki akadwana. Anya? Anya nga tati aramiden da di taunag. Aha! Anya tararamiden nyo diti sangwanan ti Ritaw, Janice, Julian. Ha? Nakabraka? Piulaw? Ha? Kukwa. Bakla ka? Piulo? Kwa. Awan. Baklag ngagpaiso. Ay, diya kaya ti bakla. Ay, kukwa mo Janice. Ay, diyak kaya ti bakla. Kukwa mo, Judian. Sumardeng kayo adwa. Awan ti kayat ko kada kayo. Gapo talalaki ti kayat ko. Anya? Mabitlaeng tayabag ti jowak. Macho! Umay kabit. Umayen, Paula. Paula, tinagan mo, Piolo? Wan, Paula, tinagan ko? Macho, gagayim ko ida dito ayan may. Maragsa ka na kamakam mo ka na kayo, Nana. Ay, diyak laing pagarup a bakla kagayam. Ay, crush ka pa'y mat nga rod. Bakla ka mat gayam. Ay, huray siyak, Piulaw. Diyak kaya ti bakla akasken ka. Ay, nagalas tilangam anak kabra. Aha! Anya laki din. Jay hat lulo apagapapaan yaw. BK mutgayam. Bakla alakay. Di kayat ko asaway. Malah, agkapya kayo kidain. Ket saan kayaw ngagapapa. Kabsat Judian. Ken kabsat Janice. Dada kayo mutlaeng tiyag sayaat. Malah, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag ngayon tay pinaulwan. Hat Lulaw! Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Tea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, nakapulis ka man ay. Apay, sa dino man ang tipapanap. Ijay lat na pagturungan ti saka ka. Sa dino pa'y kumangay. Mapangkaman makitong itin ayan, da pilingan niya. Wun lakay. Mapanak at talaga. Bareng man mga baka. Ay, unay na yaso pa'y. Pangasim mamutay sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki din. Sana bali tadyak mat dinawat ken kati pagsugal ko, lakay. Bukod ko mat akwarta, saan aya? Win ang, jak amukin ka. Malain na kon, taamangan numaladawa. Ay, narabyan ka ba na nalaggapo ijay sugalan si Kasupain? Kat, anya ko mano narabyanak anagga po ijay sugalan, wala kang pake. Anya? Di kalatamag na numasabat na. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan, salbag ka. Anya? Siguro, nahabak ka ititong ita niya. Kahit anya ko mati bibiyang mo no bilang laang, apay, kwartam tin sugal ko, kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang aruden da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Aw, anya, naabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagbagayaw. Aday tang, napudo man ang ulam. Kaputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Ingkalat tamangan na di kusina. Imbatyan da ka iti kanam. Nang kami niti anak tang. Anya tilinutom asidaan. Nya pa'y kumangit naman. Tuyo Hay, awanin at talaga ti no.
agsapa, aldaw, rabi, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abiyag. Di ka man nagsaw iti kasta. Anta kwarta mitay. Ngam napan mula insugal. Anya nga ita. Iso nga ano usam at ituyo asidaay. Bigbigat pa lang sinay ka sinay. Bakay? Dinak man sa ludsudan, no apay ngagsensen na ayak taawan mo't laang maitulong mo no bilang laang mawatam. Anya? Marurudak laang kan ka. Ibaga mga main. Tapno mo. Di mo ammo aya a Huwebes inton bigat. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, day tagahan ti pampanunutan. Sabay. Kanya pala tararamidam nga. Ingag diskitarin ay sukalan, oh. Anya? At ang aming kwarta medical man. Ngam napan ka pala ang nakitong, anya nga ita. Agparikot ka lang arot iti pagbayab mo. Nawan maitulong mo. Mabarin ka din nga aguli magkalatan, ha? Supay. Ang mga numarengreng tirapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya? Awan pagbayad mo intun bigat, mare. Awan nga rod, kumare. Iso nga imayak, ta umutang ako may ti kwartam. Di ka madanagan, bayadak matlaang adagos. Pautangan ka Ngam pangaasim ta bayadam adagos na dakwartam. Ngamin, igatang ko kumaday ito itigamit ko iti salon. Wen, di ka ka di madanagan. Manoy tayo ito tutangan? Uray 2,000 laang, mare. Alay. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko intun bigat. Kat amumot ng dagiti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak laang, bayadam adagos ti kwarta, ngay pautang ko ken ka. Understood, mare? Anya? Ay, biag aya. Nay, apayag. Isla ka na yung kamutin na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsugal mo. Isa ang kasta mo na binika. Kaslan na asak apagay day tarupan ba kay? Dinak man kasarsarita si Kaberto. Kayat mun sakit di ti makakita iti istar. Ammum lang arudon anapudot ti ulok no kastoy nga awan ku kwartak. Wala nga yung pagsugal mo kay. Isa ang kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapnod na pagsugal mo ba kay? Ganyan, tapnod damot ng pagbayad mo iti kwartang inutang mo kani bakla. Dinak man diktaran itinaskan nga ramidak. Intun kon si kalaki nga ruti sugal ko. Anya? Tauray ipadawat kan kadagiti agtutong et ijay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumanay. Pautangan ka ngam pangaasim. Ta saan kumamot mabulanan? Wen mare, promise. Bayadak matlaang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayok day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen mare, di ka madanagan. Bayadak matlaang. O sige, bayadan ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen mare, katagyaman akunay. Ay, itay pay, aday ta silpon mo tikit kita, manakaw. Uwan nanang. Awawaga nga ron ni Suping. Ngam di namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas manipod maimutang kanya. Nga maging gaita, di mo tinumay agbayad. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger, ngam di namit ising. Ti awanan bain. Sapay ka na yun mo't naka-online. Tamangan mo't no, one pay kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kat agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan kat umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may satawag, text, chat ko, di na paganano.
naklakit di, no siyakla ang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katwan, 2,000 di inutang na kanyak. Agmay sa bulanan. Di mo't law may agbayad na di asuping. Oray siyak nga ron. In karina, asaan ang mabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa batan ti awag ko iti messenger. Ay, wun nga rod. Makapaasara talaga. Pagsasawan man, bareng agbutang, kat umay agbayadan. Wan nga agpaysoan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak kan kwa na paggatang ko iti feeds dayjay. Wan awan, sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Iposta ti rupa na iti Facebook. Nay, apeasan ka mo na rumrumor dito balay. Supay. Ha? Mas daaw ka no apay asa anak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, maawatam. Anya laki din na yan. Di na magkulaan no apeasan ka rumrumwar. Nga madumot din na ibagam. Ay masuro na nga men. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan anapudot ti ulo. Gapulaang ta pinagsasawak ni Suping? Kita ang man tinamayan na iti profile picture na? Ha? Sinukatan na matan iti kandila? At nga ta minatay da? Ay, patsim da ita. Sinukatan na laang tapno maliklikan na dagiti agsinger king kuha na iti utang na. Anya nga ta? Numapantay di balay da inton bigat? Ha? Ay, kituwan na mapanta. Kigtutin taman ti awanan bain. Na imbag kumaano makisarita iti nasaya at no kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Ha? Tagayam? Awan mati minatay da? Awan nga rod babain na. Iso nga ramidin na amin na pamuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iya balayda. Amangan ngamin no pumano manen. Ay, kat mapan kayo Kasari tayo iti nasayaat. Tanakababain mo't iti asawa na. Ay, diyak laki di matapalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak. Ay, diyak kaya tikas di nga ugali na. Ha? Iso anong matungpak dayay. Pasinsyalatan kanila kay nanang. Anya? Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay umunag kayo Agyaman ang unay, pare. Kung naklakit din o dami na tayo. Minatay. Uwan tanakitak ngamin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Sino ti? Ha? Oh, apay akasla nakakita ka? Iti alalya, di nakita da kami. Ha? Supeng? Da kayo matgayam kukumare. Ay na, nabiyag ka pa'y maggayam. Kung naklaki din nung natay kan, gaputa kandila mo di profile mo. Idagsingsingir kami iti utang mo. Agbayad ka, no? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Anya? Ala, agbayad kan. No di mo kaya't nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kunak tumad, Supeng. Anya? Nagsingpod ka, di may kaimutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At naitang, no amom ngaming nga dautang mau ababayadan. Ingkagsapol iti panggedam, tanong mabayadam.
Ha? Adda ka mo ilatan dito'y balay, nagmeti ulda kam. Mabalin ayamit ti kastao. Awanan kay tibain. Nagpadaan nyo launay iti panunot kadadona kan bakla. Anya? Anya nga rin ti maramida, kat awan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya madya trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti mapal nagsapol, oh. Anya laki din na yan. Agulimak ka. Tao mga numapling man ng tilapayag ko. Kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya? Kal, kumusta anak ka? Ada ka din ni supay nga bayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masara nga ron nanang. Awan mat. Awan ka no kwartana. Anya? Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan ni boss ko lang aruden. Ha? Makapasar nanang. Iso lang aruden tin nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Paimantay kakman iti pagnakman na. Hala, bay amon anak ka. Urayom latan nga iso ti umay agbayan. Ay, sana nang. Sana mabalinti kasi nga aramidin na. Marwam, ipos ko na talaga. Ubayak man bertaw. Ay, umay kayo lata. Ata. Nay, apay day tasabong nga imo tiyaw. Ha? Kwa. Nakita nga mintipos ni baka mo iti Facebook. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga mintimpos da akong dolain supeng kunada. Anya? Kunak laki din no po now. Nangalakpay mo ti sabong o may kukumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakita pa nga minakandila ti profile ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Gapulaan day jay iti utang na. Ina, pangasim man supeng. Ingkabayadan na nagiti kwarta nga inutang mo kanibak lang. Uray pa unaam no isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain akong gapu iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga no adun to pa iti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kanatahikan. Kundi profile kan to mga minti kandila, oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na natahikan. Ngam gapulaang magagamit yung utang mau. Salbag mo dato nga. Sorry lang kay. Sorry nga. Sige. Hinak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amayin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti sabali manen nga istorya nga inkam pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Naggapo ang banay. Naggapuag ka di tsindaan man daw. Anya ngay dagita ginatang mau. Saluyot, sitaw, kan rabong. Anya? Apay anatang ti ginatang mau. Karni kumaa, tapno malanitan ti buksit yung agasawa. Ah, Nan, kita man na kita anatang. Ay, sauce. Nalaylay pa'y dagito yung anatang. Di ka lang nakapili ni ti presko anatang. malam nga minan, iso medyo nalaylayan dagiti bulong tinatang nga ginatang kaw. Apay nga minamalam ka ama pa nagpalingkay. Agpalingki ka iti masapa. Awan nga min oras ko, iti agsapang agpalingkay, man daw. Malimlaang, ti pan nakasangaw. Ay, kahit problemam day ta. No kayat mo ti agsida iti presko anatang. Agpalingki ka iti agsapa.
Nagbayag kayo mat ang nagsarsarita kan ni Mando di ta paraangan ba ni? Kasanaw, pakibiyangan na dagiti natin nga ginatang kaw. Karni ko makanaw ti kinatang ko asidaan ta. Anya? Jak man amaw iti dadya aman daw. Tunggal makita nak, pakibiyangan nak. Nagadaw dagiti ibagbaga na. Ay na, kasta talaga dagiti awan maaramidan na akaaruba. No anya ti makita da, pakibiyangan dan. Nalabaga ti badong ba ni? Apay ko mano, nalabaga ti badok, luta. Kikimatinday ta abado ba ni? Ingka agsuka, tapno saan ka amakimat? Anya? Sa maysa, saan mo abagay ti kulor a nalabaga abado? Tanagnisit ka. Ad-adda ang umisit ka no day tatibadom. Luta? Alaing kakit din agsukat ba ni? Si kamot laang ti kaasi no makimat ka. Ay, saanin ang masapol, nagsukatak pa'y, luta. Saan apod naw, akikimatan tinalabaga ba daw? Nagrason ka pa'y lang. Makamuka no makimat ka. Oh, papanamaya. Mapanag iti tersina. Anyang itaramida mi tersina. Ay kat, mapanag gumatang iti asin kan asukar mi ah. Day talaang, timapan mo gatangan iti tersena. Wen, isulaang mat ti masapol medyo balay may. Anyat lutuin nyo asidaan nyo aya. Kwa, madamang aglutluto iti balatong ni Sara. Anya, balatong ti sidaan nyo? Ay makaparayuma. Anya? Agsida kayo mat ay tinaimas. Day tayo lechon manok. Wano lechon baboy, kasjay. Ay, awan igatang mi tinaimas asidaan, luta. Ay kat agremedyo kayo mat ang agasawa. No kayat yu ti agsida iti naimas. Aggagat kayo ng agsapol iti kwarta. Nagbayag ka mo't anapan gimatang iti asin kan asukar, lakay? Kasanaw, kinasarita nakpay ni luta. Apay ni Lota at chismosa. Nagadaw timbagbaga na kanyak. Bawal ka na, ti agbado iti nalabaga, ta kikimatayin. Ken saan ka no anaimas ti sidaan ta balatong, ta makaparayo ma. Ay, anya lakit din dagiti kaaruba aya. Naglaing dangag dilaw. Wan nga raw, Sara bakit? Saan tamot ta pakibibiyangan ida? Ngam no apay pakibiyangan da ti biyag ta. Saan nga agpapada ti ugali ti tao, lakay? Adda talaga dagiti managdilaw. Ti biyag ti sabali a tao ti pakibiyangan da. Imbes at ti biyag da. Kita na kita agasawa ba ni kan Sara? Agudong dalaki day. Kanayon da nga agudong ngam awan mo't makukwartada. Agraraman da mo tabak na nga. Naku namon, tated mundo. Nagalas pa'y tibado da arumwar. Nagdaan tibado da. Ay, piman da mo't ngagasawa. Nakakaasi tilangada. Kita am rubayan da. Nagado tiwara. Di da pa'y makadalo si rubayan da. Day tamat ti dilaw kadakwada nga gasawa. Di da pa'y makadalos iti paraangan da. Agkakaiwara dagiti plastik kan bulong ti kayo. Kita ang bubong ti balay da. Aglatlatain. Di da pa'y masukatan mo ti bubong da. Kasano kumasukatan da? Katawan lang arudan ti maigatang da iti naimas asidaan da. Sa bagay Isu apimpi mandamat nga agasawa, tata. Anya ngay da kita imulmulam dito yung arubayan niya o banay? Tarong, mandaw. Anya? Tarong?
Ay, ukra ako mati imulam nita. Saan atarong banay? Tarong ngamin ti kayat ko nga imula, man daw. Moho, no siyak ti sika. Ukra ti imulak nita banay. Nalaklaka biyagay, kin nagagat ngagbunga. Ha? Aya, Wen, mamati ka kanyak. Ukra ti imulam nita. Saan kat atarong? Ne, nakasusuon ka mat iti batya, Sara. Papanam aya. Mapanak aglaba iti karayan, Lota. Aglaba ka manan? Naglaba ka laang idi kalman. Ay nakanayon kalakit din nga aglablaba. Naurnungan kami ngamin iti mureng. Isung ado ti lalabaak. Apay nga ijay pay laang karayan ti paglabaam, kat adamat gripo dito ayan tayo. Nabibiit matlaang ti aglaba iti karayan. Ken nagbiit ang mamagaan ti lupot. Ay na, isumit laang no dito ikan nga aglaba, Sara. Saan kan amapan ijay karayan? Anya? Kalding ba chok ko dam banay? wen tata, agtarakenak man iti kaldeng. Apay kalding pay lang ti tarak naem. Baka kumaa tadakal. Kalding laeng ti kabailak ataraknen, tata. Nagkutong pay na tiya ginatang mo kalding. Di ka lang nakapili mo tiyan. Ha? No siyak ti sika. Baka kumaa ti ginatang kao. Tapno dakdakal. Ken dakal tao ti maganan siya no ilakaw. Tata? Agpanunot ka mo siyang paminsan banay. May mayat ti baka atarak na ngamday takalde nga kaslag saraw. Anya laki day. Nagsapa kamot den arimwar bane. Sa dino ti papanam. Mapanak agtrabaho, nana. Alas 6 pay lang iti agsapa. Mapan ka nagtrabaho. Anya nga oras ti trabaho aya. Alas 8 iti agsapa, nana. Alas 8 mat gayam iti agsapa. Di uray mapan ka iti alas 7 kat mabalen. Saan ka amala daw iti trabahom? Ha? Ay, isungarot ti kayat ko nga oras sa papan ko iti trabaho, nana. Wen, ngam nasapa launa iti alas 6 apan nagtrabahom. Iladla daw mo matbasit Ay, sige, nana. Panawan ka ba? Ay, mabitla ang banay. Adda ka di pa ibagam, nana? Saan kan sapay ang nagdigos? Agdigos ka mat amapan iti trabahom. Madlaw iti buok mo saan ka ang nagdigos. Ay, nagdigos sa kiti parbangon, nana. Saan la amadlaw, gaputan, na magaanan ti buok kaw? Kasla saan ka mat ang nagdigos? Nagangragday ta buok mo. Nay, si kamot ti masabat ko, Sara. Nagkapam? Ay na, napanak gimatang iti sardinas, Mando. Sardinas? Si dain ti asaw, wenno pusa? Ha? Si daan mi akan nilakay ko. Ay, anya laki dain. Piman kayo magnyagasawa. Gumatang kayo mo't ay tinaima sa si dain yaw. Ipakpakan ko lang iti pusa day ta sardinas. Anya? Nay. Sapay, daytay na lakalang a klase ti sardinas day ta ginatang mo. Ay, saan naimas day ta, Sara? Ay na, day talaang ti kabailak agatangan, Mando. Anya nga iti serserbi nila kayo mo agtrab-trabaho iti opisina. No saan kayo mo nga agsida iti naimas. Piman kayo talaga, Sara.
Ay, apay ngay, bakit? Anya nga apay ngay. Why? Apay aya ba ni? Anyat pa kasiksikuram aya. Dagiti ka aruba tunggal makita dak. Dilawan dak. Ay, di mulatan ikaskaso na gita a klase ti tattao lakay. Agtrabaho kakit di iti nasayaat. Awan la ti maararamidan da gita a tattao. Laplap dakla ang tibagay kasumong bat, bakit? Ay na, imbagak mo ten adi mo idan pampansinan. Di mon maliklikan da giti tattao a nagalas ti ugali na. Pakibyangan da amin a makita da. Ngam di da mo't makita ti bagbagida. Wen nga raw, bakit? Ay, kunamlan perpekto da ngagbibiyag dito rabaw ti daga. Rimwar man ang dagiti agasawa. Papananda nga tamanan aya. Kanayon darumwar. Saan damot nga ron nga agsuksukat. Iso a kanayon tibado darumwar. Piling bak nang mo dagiti agasawa. Nalabay tamapandaman ng agudong. Ay, inal daw lakit din ang mapanda agudong. Anya laangan nga iti aramidon da ijay tiyendaan. Agpasya-pasyar siguro Oo, adula amin da itangar aramidon da. Imbag kumamot ano ado ti kwartada. Kanayon anatang ti sidsidaan da. Un nga raw. Tunggal masabat ko ni Banay. Natang tilinaon di market bag na. Aha. Ha? Talumit na nagdadak ka lababoy dahi taginatang mau, Banay. Wen man daw, imbagla atarak na. Oh, jay kumaborias at ginatang mau. Tapag isunto no dumakal. Oh, malugi kang agtarakin no dakkal ababoy taginatang mau. Ay, ayos laang man daw. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Imbag kumaano ado ti kwarta yung agasawa. Ha? Inton maminsan, usaran ti panunot mo. Saan ka? Basta gumatang latan. Urnusin niyo mo't ati magbagi yung agasawa. Awan pa'y nasaya at nga rami diyaw. Apay anagadumot ti tattao di tabalay da bani ken Sara. Ha? Un nga agpaisaw. Nagpipintas pa lugan di nakaparada di taparaangan na. Agpaskin laki di dagiti agasawa. At danangag ko nagungik ababoy iti parbangon. Nagpartida laki di iti baboy. Itaman pa'y anagado ti bisita da. Napnomat ang tilugan di taparaangan da. At dapay di ta tilugan ni congressman. Anya? Lugan ni Congressman? Kunam? Luta? Wen, saan laang alugan ni congressman yadda dita? Anya pa'y, luta? At dapay dita ni Mayor. Anya nga itar aramidin dagiti politiko dita balay da Sara. Nay, da kayo mo't gayam, lota. Mandaw. Banay. Apay anagado ti bisita yaw. At dapay da Congressman ken Mayor. Kwa, awisin kayo ngo may dita balay no madamdama Pakibagayo mo tan kadagiti karuba tayaw. Mapandamot makipangan dita balay may. Ha? Ay, wawawag, sige. Bapan kami dita balayaw, inton madamdama. Nagaduti tao. Kun nagaduti makan, luta. Wen nga rod man do. Kas lapaskan mo tan tibak nang ti mapaspasamak. Wen nga rod. Kala at daytoy a panagpasken da Sara ken Banay.
Ne. Nangalamot iti mikropono ni Bane. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat. Kastamot tan, kindi kasinsin ko a congressman, ken uliteg ko ani mayor. Ha? Kasinsin ni Banay na congressman? Kun ulitag na ni Mayor? Pagyaman aglaunay, ti dadarayaw iti kasangay ko. Kadagiti amin na dimaray ita, maikan iti sangaribaw. Ay, agawit tayo. Kababain. Unngag paiso. Kababain. Inuy uyaw tayo da bani kan ti asawa na. Ngum adamot gayam kabaulan da iti biyag. Nagsimple lang ti panagbiag da. Uwin nga paisaw. Anya pala tar aramidin tayo. Umanaw tayo. Tanay, kababay. Ay, di kay pumampanaw. Tata, nana, mandaw, luta. At daw, itisag sa sangaribaw. Kukwayon. Kababain, Banay. Inuyaw kun dinilaw da kayong agasawa. Madumag gayam ti kwartayaw. Unngag paiso. Mababain kami kada kayo nga agasawa, Bani. Pakawanan da kami, Banay. Nagsimpli kayo lagayam nga gasawa. Ala, di yun panunutin day ta. Tinapatag kat nakaamiris kayon. Saan arumbang akid ngan tayo ti pada tayo a tao. Dakas nga ugali day ta. Nagsingpit kayo nga gasawa. Uray no pinaspasakitan na kayo. Kit saan kayo abimalas? Nagululimag kayo lata. Dakas nga men ti agaapang agkakaruba. Iso asaan kami na nagtagtagari. Agdipin na tagtayo ki iday ng agkakaruba. Liklikan tayo ti dakas nga ugalay. Ulitan mi ti agkid daw iti pamakawan kada kayo nga agasawa. Bane, Sara, agsingsingpet, ken agbalbaliw kami. Leksyon na ita, kadagiti nalaing ngagdilaw. Maimayat pa'y gayam ti panagbiag jay tao ang madildilaw. Iso na sayaan may, ta nagbalbaliw kayaw. Anyalaki din aya. Mala, papagayam. Ditan ti nagpatinggaan ti may sapay a pakasaritan iti biag, nga intay pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Tea Tena Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panagdengag.